Tuğanlar keyinki döngü attık. Keyinki adırda ötürüyoruz. Bunu ötürgen körü taslarım. Buna şu köy otkan adırda az bir pasla ötürüp koyuyoruz. Gettik bunu ke. Çırpağan boydan gettik. Kettik. Eğer buna uçundan aparattan ondu bolğanda Sulaymantı o takırt kүйmek emes de. Su kalbaya kallı baratat. Bir selek kaşık su koydum öyle. Tükenler darba жүрмін. Arkamdan da azırak kүйіп ötат. Ketdi. Üf. Tamam mı? Get. Su kalğangacha ötürüşümüz gerek. Bunu arkamdan ança bir öşpey kalgan yerler. Aslında yoştu. Buna tuğanda kүйіп atkan yer. Bu öşük var. Artқа qarap ketemiz. Asты жағы жол бар екен. Суым қалбай қалды. Су алып кел, Майрам. Суым аз қалды. Егер су болғанда бұны өшіріп бітті міне өзі. Eğer arkadan şunu devlet göstergesi bulursa tutandan kaçayım. Yarıcak küçük et. Su al. Bayram çelekte su dap kedes. Ettin koy. Tek koy. Kasetlerdeki kuyup etedeyim de. Ondan bizge kelette çelek apkaga çelekte layasında benim. Anan karaysın iki jaktı bol lazım. Neyin namı? O yerden musur vardı. Sen 4 yarasın. Hayırda musur vardı. Yaxşı oldu mana çeke kadimgidey yemep kaldı. Baya bir çelek tap kelgende şunu urup koyalım. Anan aylanıp ötet de bizce hazır. Bitti kuda kalasa. Assalamu alaikum. Hormatly Bagastır Kırgızstan kanal görüşler. Bakın örtü öçürüp biteyin dep kaldık. Ушундай авал жаралып калып түндө бирөө бактын сыртынан от коюп берген. Азыр өрт коюп өчүрүп атабыз. Суу менен өчүрүп атабыз. Кадимки бакка дары чачкан аппарат ошону менен өчүрүп атабыз. Досум алып турду түндө. Спокойно болуп калган үчүн азыр чачпай өзүм видео тартып өзүм өчүрүп атам. Ең жакшы келген көрдүңүздөр бар. Соны өчүрүп кеткен мына. Полный. Чөп кийип кеткен.
тең этек жақтан отты қой берген да. Туғандар, егерде өрт өшіру керек болса, мына ушундай аппараттағы бірінші жардамға жақсы келет. Ардайым бензинді қойып, даярдап қоя тұрған болсаңыздар су менен. Мына ушундай тез оперативдүү кыймылдай тұрған уақытта ең жақсы жардам берет. Азыр мына ушул карарып тұрған жерлердің бардыгы күйгөн. Жақсы көрүнбөй аткан болуш керек. Азыр аркы дөңсөөдөгү гана от күйүп атат. Азыр аяққа өтөм. Азыр мынаны өчүрүп коем. Бул тутанып кетиши мүмкүн. Бу жакта өчүрүп кеттим эле. Азыр бул жерде аз гана жери кайра түтөп күйө баштап атат. Айтайын дегени, мына ушул аппарат ушундай убакта аябай керек. Бул экинчи жолу ушинтип жардам берип отурат. Манеке калың чөптүн арасында келе атабыз. Мына ушул чөптү этектен бирөө күйгүзүп берген болуш керек. Эгер жакшы тартып албай аткан болсо мүзүр сурайм, карап туруңуздар азыр. 10 метр алыстыкка уруп атат азыр. Ай жарык, өрт кетип атат. Суу калбады. Майрамбек тапчка менен өчүрүп атат, тапчкасы күйүп атат. Тапчкасы күйүп атат. Ана акыркы сууду төгүп бүттү, суу калбады. Эми калган челек менен бут менен өчүрөбүз. Опа. Yo, bu yoqqa tashlab qo'yildi bu yoqqa. Ya qo'yishdi. Supurgi bor o'li. Voda. Endi bu yog'i nimaga cheyin kuysa bitotganda. Hozir ko'rasiz, murojaatni uyga qaytmasalar endi. Uyga qaytmasalar bo'ldim. Qaytsam qat bo'ladi-da. Benzinda qolmadi. Murojaatni muzokara qo'ydingmi? Bilmem, kuyib ketib, putum kuyib qoldi o'xshaydi. Ayacam qatib qoldi. Бұл ысқа бара албайт экенсиң да, күйүп аткан жерге. Жок, муну неме айтты, Вулкан айтты күйүп атат экен деп. Жок, ошо үйдө отуруп эле берип койгон. Билбейм, ошондой окшойт да. Буягы эми немегече күйсүн эми? Жабырга. Нагыр батыштардан бир бара тагып келем. Жалгызгыча кетип калабы экен? Азыр айтып коюш керек да, үйүңө карап кетип атат деп. Көрбөдү бала? Бирдеке тапчы өчүрөлү. Шамал башталды, от көтөрүлө баштады. Жакын бара албайсың эми. Азыр мына айдоого чейин келсе, анан өчөт. Буйруса, эгер шамалды алып кетпесе, күчөп кетти. Шамал болот.